Tiki wanje ngize ndahashika sanga amazu yose yafashwe sanga inzu yanjye nawe yafashwe mbabajwe n'amafaranga nasizeyo nta n'amafaranga nta n'igice na kimwe cy'icumi nakuyeyo bira bintu byose turi kubona se byahiye nta kintu bura bakuyemo kuko ndabona ino nkongi y'umuriro ni nyinshi urabona ko inzu ariko ndikubona hangaha hari abasirikare benshi bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bazanye ikizimyamwoto bari kuzimya hano ese aba basirikare bo babimenye gute kugira ngo baze gutanga ubufasha hano muri Kongo aha ni Imana yatufashije kugira ngo abasirikare baze kutuzimiriza nahasigaye ho n'abasigaye bose iyi ntuze igihe kinini ya twirirwa twicaye ngaha cyangwa tugize tuzobaho gute tuzojya gute tuzirirwa gute cyo nosaba nuko gusa mwogira ikintu mwodufasha nk'abavugizi kugira ngo ubwishingizi bwacu budutabara ngo agiye gusahura ibintu biri mu nzi wiwe nawe kandi icyaciye kitunababaza gose nawe yahiriye mw'iyo nzu yiwe ariko arasahura ibintu bigiye guhiramo none ubwo urugi rwaciye rwibana none nawe yahiriyemo ariko se ndikubona abantu bari kujyamo banyurangana bafata imifuka y'imiceri bayisohokana abandi bavuza induru ese no kubera iki hano ahantu hari gushya abantu barababaye bamwe bari kugenda bakora imifuka y'umuceri abandi bavuza induru bakomera ese no kubera iki iyo habaye bamwe bahomba habamwe n'abahungukira ubwo bamwe bagira ubwo nebijuranye niba biriko birasahura niyo gituma n'abasirikare badutejemo bamwe bakaza kudufasha urabona uburyo ubonye bicyana aho ibisigaye byose twebwe badusahuye noneho baratwunyuguza rwose nta kintu na kimwe badusigiye Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'abaturanyi ndavuga mu gihugu cya Kongo ahazwi nka Bukavu inzu zisanga 15 z'ubucuruzi zahiye zirakongoka gusa icyateye ino nkongi y'umuriro ntago kiramenyekana bamwe bari kuvuga ngo ni gaze yaturitse itweka zino nzu zose abandi bakavuga yuko ntago ari gaze yaturikije zino nzu ahubwo hari ibindi bibyihishe inyuma ese byagenze bite kugira ngo izi nzu z'ubucuruzi zishye turi kumwe n'abaturage hano muri Kongo ahazwi nka Bukavu reka batubwire uko byagenze ese byifashe bitano turi kumwe n'abaturage benshi cyane turi kumwe n'imbaga y'abaturage reka rero twikomereze amakuru mu buryo burambuye ngayo nguko rero nukuvuga ngo ese hano byagenze bite ko inzu zahiye wifashe bupfubyi ibintu byakomeye ibintu birakomeye pe byagenze bite yewe naje mvuye mu rugo nje kujya gutora ibintu bari bantumye ngaha ku butiki wanje ngize ndahashika sanga amazu yose yafashwe sanga inzu yanjye nawe yafashwe mbabajwe n'amafaranga nasizeyo nta n'amafaranga nta n'igice na kimwe cy'icumi nakuyeyo bira bintu byose turi kubona se byahiye nta kintu bura bakuyemo kuko ndabona ino nkongi y'umuriro ni nyinshi urabona ko inzu ariko ndikubona hangaha hari abasirikare benshi bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bazanye ikizimyamwoto bari kuzimya hano ese aba basirikare bo babimenye gute kugira ngo baze gutanga ubufasha hano muri Kongo aha ni Imana yatufashije kugira ngo abasirikare baze kutuzimiriza nahasigaye ho n'abasigaye bose iyi ntuze uyu mujyi wose ari gushya wose ubwo no kuvuga ahubwo cyo nosaba leta iyo indishi y'akababaro ikongera ikaturemera natwe tukongera twagira iki tukongera tukasubira mu muhanda naho ubundi hasigaye ho ese mufite ubwishingizi turafise ubwishingizi mugabo ubwishingizi urabona yuko buzoza kudushikira ari uko bitinze kubera ko twego twarishingiwe ariko mu bwo bwishingizi bwacu bwagufasha aheze nk'umwaka cyangwa nk'imyaka nk'ibi haciyemo igihe kinini none ngo hazomara igihe kinini ya twirirwa twicaye ngaha cyangwa tugize tuzobaho gute tuzojya gute tuzirirwa gute cyo nosaba nuko gusa mwogira ikintu mwodufasha nk'abavugizi kugira ngo ubwishingizi bwacu budutabare hakiri kare natwe babishyure hakiri kare ndaza kuvugisha ubwishingizi bwanyu numve icyo babivugaho cyangwa numve icyo babitekerezaho ese izi nzu zahiye zisanga 15 z'ubucuruzi ese zahiye kuyihe mpamvu ese hari abambwiye ngo byaturutswe umugabo watekaga ibiraha hariya haruguru ubwo ndavuga hano tubyita inyaburayi ngo gaze ngo yaturitse ngo ifatisha zino nyubako zose ese nibyo ni gaze yaturitse ariko n'uwo muntu icyaciye kigira ngo agiye gusahura ibintu biri mu nzi wiwe nawe kandi icyaciye kitunababaza gose nawe yahiriye mw'iyo nzu yiwe ariko arasahura ibintu bigiye guhiramo none ubwo urugi rwaciye rwibana none nawe yahiriyemo ariko se ndikubona abantu bari kujyamo banyurangana bafata imifuka y'imiceri bayisohokana abandi bavuza induru ese no kubera iki hano ahantu hari gushya abantu barababaye bamwe bari kugenda bakora imifuka y'umuceri abandi bavuza induru bakomera ese no kubera iki
iyo habaye bamwe bahomba habamwo n'abahungukira ubwo bamwe bagira ubwo n'ibijura nyene biba biriko birasahura niyo gituma n'abasirikare badutejemo bamwe bakaza kudufasha urabona uburyo ubonye bikeya naho ibisigaye byose twebwe badusahuye noneho baratwunyuguza rwose nta kintu na kimwe badusigiye buriya bajya bavuga ngo rega ibintu nk'ibi ngibyo bibaye buriya ngo haba hari abashonji baba bari aho hafi baba bashaka kubyandurura buriya ngo abantu bose ni ukubona ngo hari ababyungukiyemo n'ababihombeyemo ariko nk'uko muri kubireba izi nzu z'ubucuruzi zahiye zisanga 15 zisoreranye uyu mugabo akaba yari afitemo inzu akaba yari yaraje gushaka ubuzima mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Kongo akaba aturuka mu gihugu Burundi akaba yari afitemo umuryango hano afitemo ibyo kurya ibyo kunywa afitemo alimentation ikomeye cyane akaba yari afite ubwishingizi bwa Kongo akaba ari gusaba ubwishingizi bwabo kuba bwabishyura hakiri kare kubera ko batabishyura hakiri kare bashobora gusubira iwabo igitaraganye bivuze ko n'amafaranga yari afite ahiriye mu ino nzu yari agiye kuzana ibyo abakira bari bamwatse mu kugaruka niko yasanze inkongi y'umuriro yafashe zino nzu gusa ku bw'amahirwe abasirikare bo mu Rwanda bahise bazana kizimyamwoto byihuse kuzimya zino nyubako kugira ngo zitaza kugira abantu zitwika cyangwa abantu zangiza ku bufatanye n'amakuru abaturage batanze mu gihugu cya Kongo. Iki kintu ushobora kubwira abantu baza gushakisha ubuzima hano cyangwa bakaza gushakira imibereho hano mu gihugu cya Kongo. Ubu ngubu turi mu gace ka Bukavu, ni iki kintu wababwira abantu bava mu bihugu byabo bakajya gushakira amafaranga mu mahanga cyangwa bakajya gushakira ibyo kurya mu mahanga? Icyo nababwira baza basahura igihugu cy'iwabo ngo bariko barazana ngo ibintu mu mitungo yo mu bihugu bitari by'iwabo bazoze baragira iwabo bisigire n'utuntu dukeya bazocungiraho kubera ko nagiye ibyambaye ko muhira nagurishije isambu yanjye ngurisha inka zanjye nza kuza nje guhiga ubuzima ariko amaze kuza guhiga bwa buzima none byaranze none bihiriyemo none nta n'icumi nsigaranye none ubu ndiko ndiganya ko nzosubira mu Burundi none sinzi nk'icyo kabisa namwe bw'abanyagihugu mufasha ega twebwe natwe nk'uko ubibibona hano natwe aya ni amakuru tuba duhawe kandi yihutirwa tuba tugomba gufata tukayabyaza umusaruro. Twebwe icyo dukora turaza kubakorera ibisa nabyo cyangwa ibisa n'ubuvugije kugira ngo mwishyurwe. Si bise mufite ubwishingizi muraza kwishyurwa rero 5 kuri kagenzi kako nimugire ikibazo muri bangaye muri hano kugira ngo mbone uburyo kinanga raporo. Abantu urabona n'amazu 15 abantu amazu 15 yose yahiye n'ibintu byahiriyemo harimo ayanyangahe ndashaka ngo menye harimo ayanyangahe harimo 2 harimo 3 harimo 4 muri bangaho bundi hano ngiye mfizemo 2 mfitemo imiryango 2 abandi bo harimo n'abafise imiryango 5